Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebensia, menyatakan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebagai pengkhianatan terhadap diplomasi. Ia menambahkan tindakan AS dan Israel berpotensi menimbulkan bencana baru di kawasan. Ia pun meminta komunitas internasional untuk meningkatkan upaya dalam mencari solusi diplomatik. Эти страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров, ровно так же, как это произошло в июне 2025 года. Лишь позавчера, 26 февраля, в Женеве состоялся очередной раунд американо-иранских контактов при содействии Омана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что была достигнута договоренность о продолжении диалога. Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу. Saudara, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Irfani menuduh Amerika Serikat melakukan agresi kriminal dan melanggar hukum internasional dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hal itu disampaikan Amir Said Irfani dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu setempat. For the second time in the midst of the negotiation, the United States betrayed diplomacy and resorted to force and launched an attack against my country in blatant violation of Charter of the United Nations, presently interfering in Iran's internal affairs. They are even calling on the people to riot against their own government. Furthermore, the Islamic Republic of Iran has repeatedly affirmed its commitment to diplomacy and negotiation. However, it will never submit to pressure, coercion, or force. Diplomacy has rules and principles. It cannot coexist with aggression.